Biroq tanbay Jamal jarım taşıbay Keçirimdi biroq uch qachon birinchi chalbay Qizg'ancha ay qizg'anatay Mening jubayim ko'rdim mubayim Ankeni suyib men uchun kuyib Issiq suv parvoz yo'q bu jonimga jilib
Ya Allah. Oturun baba. Gelmeye oturun ne baba. Gel, gel. Oturun baba. Yakla, şirkli var, meymanlar gelir. Yaka diriz kılarını. Yakla. Ya cimri. Oğlumuz var. Yani toy-toylarla ilk araban kurulunda mingen de kurallarım olur, zilestarısı var, kurallarım olur. Toy uzaksiyetini, ben çok varmalı var. O benim. Kınava gel kalmağımı hoş geldin. Kınavda stasyonlar. Yaxshi kelayotganlar bu. Ana kız beni pişiriz.
Активнее, брат.
kıyımda vuran mı? Yok. Keskin. Hakem maksa kalıcı olan. Yok ben içmeyeyim. Нарезка бар ғой. Нарезка бар, ошодан эле алдын алып беребиз. Нарезканы көрбөк. Болу ошонун алдын жөстөр алышабы. Ben içmeydim. Ben içsem vino içetelim. İyi vino bolot. Aynen. Akıl bir vino akıl bir. Bir vino alып келели. Ağırdan aldım, kızımdan zakska kuda degen bizde oşunday. Kuda içmeyecek sağlık çıkar oturmayısın. Hayır, kıyma. Ya ağzını alıp koyuyorsun hemen Yok. söyle. Ben yanlış mıyım abi? Yanlış bildim. Nasıl kasıyla? Şaka Akskasıyla. Bunun işi göğüp çakta aylanıp жүрген екен, тілдерін барын біледі de. Ол жүрген екен, ақсы da öz gönderip жүрген екен. Suda деген ayrılmaz. O da ne? Siz alın. Çocukları kol kaldılarçı. Canım. Birinci kuş gelmiş yani kudalar. Ne yıllık kuda olaydı. Bir tuğan bol olaydı buratıyla ha? Oo, böyle tamam. Anam, tınçılık, amançılık, iki yaş baktılığı olsun. Ömürlüğü olsun, uvay çuvaylığı olsun. Şu kuda qanday niyet kılsa oşondoy übile olsun ha? Anam, kudalarda her bir uyda tınçılık, amançılık olsun. Baktılılık olsun. Daim şu kalaşkanlığı sıyıp olsun. Sıyılaşkan kudalardan bolup duruyor öyle. Her bir uyda jakçılık olsun, şu jakçılıklara köp olayla. Ana alıyorlar mı? Kalganlarda kalsın toz ha? Malum oldu mu? Yok istemez biz de. Geliz. Gelişler. Ne desinler? Köpten kütkön. Suyunuz. Şu gün buldu. Bizde bala varken, bu vakta kızlar varken, şu 2 yaş çocukta da gel oturasın. Allah veriyor. 2 yaş baktığı olsun, karmaşkan buldur, tüylükte olsun, eş nerseden gel bulsun, şu 2 yaşlı den aragan baktığı olsun, büyülelerde olsun. Ha, eklediniz mi? Anam, kudası yoktur, birinci kudası yoktur olsun, talaşkanız daima sıyıp olsun, kuday tasmandan ayırasın, жақсы күндер көп болсын, осы 2 жаш бақытты болсын, жалғыз да 2 жаш үшін. Құтмат мен Нұрмира Қармашқан болған жүзбесін, бақыттылы болсын. Біз де сөйтіп, сіздер де сөйткен жаштардан болсын, ушулардың тойында балалы болсын, жентек тойларда чогуу. Ушул бақыттылы болсын. Tanışkanız üçün, kudağınız kut olsun, 1000 yıllık bololu, ayna gelişip yetişip. Bizde alışka cumaldan, narından bolup taslar, yaxsızlar, Ақсыдан, Өкөнді аштыран қыстық отошып. Мама десем böyle, үйлен тойлар болсын, Ay gel nasıl? Құдағылар, ата-ененің милләті балдарын елізеге жеткіріп, үйлеп, қыздарын тұрмышқа шығарып, ошо милләттерге мынакей Дүйшенбек құдауыз. Кім, сіз бе? Сіз бе құда? Жақшы бір аталық парызын милләтінің біреуінен алды. Құтылып отқан мезгіліміз. Ылайым ушул жаштар бақытты болсын. Қачан ғана жаштар қол қармашып, бір мақсатты көздеп, бақыттылы жашап, үйлі жайлы болып, бала чақалы болып, өздерінің алдыға қойған мақсаттарын атқара баштағанда, ата-ана өзін өте бақыттылық шындығында сезішеді. Ошондай бақыттылықтар сіздерге көп келсін. Тынчылық болсын. Сіздерге арналған бір жақсы 4 сапарды тартылады, Assalamu alaikum, cumalda kudalar amondu, Ақсы деген жерinde, kaytan büyüğünü salandı, Dүйшенбек mırza gelin alın.
Sayın Alagan Dünder'e ortaklaşık olup yaşında beşik toylarına birge olalım. Bana çevremdir daylı, kudalardır tüm daylı, kudalardır mutlu ekelim. Şuralar min yıllık olalım. Tilaskan oralardan bol. Bunlara jakşı bir tramvay bolup, mutfakta bolup, daimkine jakşı dastakanda çoğu olalım. Ekvalı vaktin olalım. Öldürmen öyle bala sakalı olsun. Ama öyle sizler en soğukta olma, sizler de altında toy verip, kız verip, gelin alt deyinde daim jakşılıkların içinde çoğu olup yürüdü. Amansızlık olsun, kırız eli olsun, kırız elinde var o zaman bunlarla. Bay olsun.
Adam şimdi ayıda çoğalır aksınız uzun için Ceylanı çoğalır Kökülmenin uzun için Son gönlü çoğalır aksınız uzun için Öpkündü kalça günden Akçılme baylık günden Uzattık dağlaydı Kırmızlık teredine Doldurup uçağımı İşimden bağla gezdiğimde Çiğne uzattım bu İşimden bağla gezdiğimde Çiğne uzattım bu Aksının susun için Ötköptüm kalça gündü Akçılme oynattım da Uzattım dağlaydım da Bir daha gireceğiz, resmen gidelim. Ha? Bir daha gireceğiz ya. Dinlerce bilsin. Balızlar desteğimin dertiden beri küçük atır. Candağı dini balızı. Yakınlar. Yakta benim kızım. Vay yarabbim. Yakta da balızlar oldu. Kim? Asıl tasın mı? Asil. Kalima. Az çay çıkıyoruz, basmaya olsun lazım. Ona bir gün çıkacağız ya. Ben derseydim. Yoldan çıkacak. Otur şu destekçe koyuyorlar. Otur destekçe. Cıl aslında. Keşke çazlar mı? Yok yok. Жөнү сурай берем атты бурап коем мен жаттай албай деле калам сизге. Күйөө баланын немеси баягы. Булар жестесин колунан алып дешип атат. Келиңиз. Сизге. Сизге мындай болуп калды. Бирок кем эмес. Кичинекелебиз бар турбайбы? Жестесин жанында турушат да. Кичинекелер ошого отуруп атайын. Кел жестес өзүң берип койчу атайын. Çıkın magazin gidip kalmalar. Mamana birisi götürüp koymasın. Al çoğumuz. Koy, koy, al. Ha, bir ömür gecikti kaldı mı? Jetti. Jetti. Oldu. Rahmat iste. Ошондо мындай көп содалашпайлы. Содалашпайлы. Ошондо 1 2 3 4 туфли. 1 2 3 4. Болобу? Болду. Бериңиз. Саат. Молодец. Потом бачкам стоим. Оңду кетти. Canım senin aşkından Bir sağlıkçı bana verdi Canım senin aşkından Bir sağlıkçı bana verdi Ana genizler şanlı şanlı Ay bara keldi Vatanının
Lan ezmesin de yine de bakın Kulüç var, kulüç. Kaçaklar sırası şarsa süresin. Yok olmaz. İyi yaptık. Tamam mı? Ezmek, kaçaklık ezmek. Sana öyle şey mi? Az Karanlıkta gözümün neşeliyle, ateşin sözümden neşeliyle. Sebepleri neşeliyle, sınırı ben kimsin neşeliyle.
салтты бузбай. Микрофон алып албайсыңар Жок кереги жок, мындай эле болот. Салты бар, кызды жок кереги жок дейм. Салты бар дегендейчи, кызга үйдөн сырга салып алып кетет дегенде, ошол өзүбүздүн салтыбызды баягы ырымдап сөйкө салып, кызыбызды сөйкөнү салып туруп алып кетели, жөн алып кетпей. Силер уруксат берсеңиз, мен сөйкөмдү салып коеюн, Нурмиран. Бизге жакшы келин болсун, ырымдап сүйлөп туруп, менин колум эмес, убай эненин колу болсун, Раматылык апамдын колу болсун. Анан баягы ата-энеси деген азыр ич ачып турган жери да. Ичиңер ачышпасын, жакшы жерге барып атат, жакшы үй бүлөгө келип атат. Кудай келиңиз. Папа өзүңүз кийгизиңиз. Баш алып атканда баш кийим кийгизели биринчиден. Bu жулуу кийимиңиз, бул көйлөгүңүз куда. Жакаңыз да агарсын. Бул Кудайга тапшырчу жакасын баягы майлап кетели дегендей жакалуу пальтону Кудайга киргизейин. Жолуктуңуз. Так. Бул күз келип калды. Күзгү жылуу көйлөгүңүз. Бул чыптамаңыз, сук тийип калбасын сизге. Бул эки кудача, Нурмиран сиңдиси менен эжеси бар экен. Ошолорго бүткөн жакаларына. Аяштарыңыз бар экен, абысындарыңыз бар экен. Кийимиңизне жабасыз, кийимине кийгизесиз, өзүңүз чечип алыңыз. Анан жактан болсо себептерди өзүңөр аштырып аласыз да. Өзүңүз тейлеп алыңыз, сизге тапшырдык. Бул жерде таякесинин отдельно таяке тажеңесинин өзүнчө себети бар. Алар өзүнчө экен. Калгандары биздики. Туура айттым, тапшырдым. Анан тиги эмени түшүндүрүп коеюн баардыгыңарга. Биз 2 күндөн бери жолдо жүрөбүз да. Анан этти союп сойгончулуктун акчасын эле берели, этти союп алып келгенде 2 күндө жаман болуп калат. Андан көрүпчү свежий куда. Туугандарыңызга өзүңүз эле союп свежий кылып жеңиз. Кештин акчасын берүү учурган жок. Жылдык кудадан болуңуздар. Кийимиңер морт болсун, жаныңар бек болсун. Ошодо сүрүп, кармашкан колуңа төөлүктүү болсун. Ак жолтой келин бол кызым. Кудай-кудандалар ширин кудалардан болсун. Төөлүктүү болсун. Бактылуу болгула кагылай. Балалуу чакалы болгула, өмүрүңөр узун болсун. Ак жолтой келин бол кызым. Ошол жерден өнүп, өзүп, көгөрүп, ордолуу шаар болгула. Омин бактылуу болгула. Эки жаш бакыт талайлуу болсун. Өмүрлүү болсун. Нере чөйрөлүү болушуп. Бирин-бири сыйлашып, эки журтту тең кармаган жакшынакай жаштардан болсун. Мындан кийин дайым ушулардын жакшылыктарына, ушулардын тойлоруна катышып себепкер болуп жүрөлү. Амин. Ошондой эле мына кудалардын да өмүрлөрүн берсин, бакыт талайлуу болсун. Кудагы экөөгө ушундай эрежеге жеткизип угулду. Ана менин үкөм келин бала экөө мына кызыма эрежеге жеткизип, ушулардын тарткан мээнеттери кайтсын.
бактылуу болгула, өмүрлүү болгула. Эч жамандык көрбөйлө. Жана үстүндө тойлоруңарга барайын. Айтканыңыз келсин. Ушундай кутманды куткан карындашы анан анан тиги куда-кудагыйды чакырыңыз, кутманды Нурмираны чакырыңыз. Биз жанаттан бери тос айтып атабыз, кимге айтып атканын билбей атабыз. Эмнеге клоун болуп атабыз, эмнеге артист болуп атабыз. Ошону Кутман Нурмира угуш керек. Урушкан күндөр ушу жакшылыктарды эстеш керек. Ушунча бата, ушунча жакшы сөздөр баары эметип туруш керек да. Ата сиздерге айтып атабыз, сиздер ий башыңарды ийке отуруп атасыздар. Чакырыңыз баардыгы. Барыңар келе Кудагый аябай толкунданып эртеден бери отурабыз, анан сиздерди бияктан көрбөгөндө аябай мындай түшүнүп атабыз. Кыз бергенде ич ачышып турат. Менин да бир жалгыз кызым бар да. Анан Куданын ары бери басып толкунданып жатканына биз аябай ичи ачышып атканына, бир чети кызына бак тилеп атканына дагы түшүнүп турабыз. Бирок кыздын төрөлгөндөн баштап тилейт экен, багы бактылуу болсун депчи, багы айтсын деп. Анысыңары кыздын барар жери күйөө деп бекеринен айтпайт экен. Кызыңыз буюрса жакшы жерге барып атат. Азыр мен мына биз баарыбыз ушул жол 10 сааттык жол атып келатып, жолдо келатып ойлодум да, жакшы негизи эле баарыбыз жакшы жетишкен заманда жашап атканыбызга баарыбыз кубанып, ушуга ыраазы болушубуз керек экен депчи. Бир Кудайга ыраазы болуп, анан кийин Асаракаевичке бир ыраазы болушубуз керек экен, ушу жолду салып койгондачы. Жолдон келатып, анан жалпы түштүктүн элине мен аябай ыраазы болдум. Ушул жолдон бир аяк аябай чоң стратегический жол экен да булчу. Жалал-Абадтыктар, Баткендиктер, Ош, Талас баары ошо бир жол менен барат экен. Анысыңар биз дагы ошентип батырып, чоң ой менен, чоң күтүү менен, чоң кубаныч, сүйүү менен биз сиздердин үйүңүздөргө келдик да. Сиздердин ушундай сонун дасторкон жайып алып тосуп алганыңарга абдан ыраазыбыз. Буюрса кызыңыздар сонун жерге баратат. Азыр жашоо айтып атпаймынбы, сонун бактылуу баары жетишкен заманда. Азыркы мисалы замандын эң акыркы мына эң жетишкен өнүккөн мезгилинде жашап атат да. Эң бул азыркы жаштар болсо жөн гана бактылуу жашап, бири-бирин сыйлап, урматтап, жакшы бир мындай эмеде жашаш керек да. Бири-бирине боорукерлик сезим менен бири-бирин аяп, анан мындай сүйүүнү даңазалап гана жашаш керек да. Калган нерсенин баарын акылдуулар эбак ойлоп таап коюшкан да. Анысыңар Куда анчалык эле кайгыра бербеңиз, анчалык эле үгүттө бербеңиз. Кызыңызды борборго алып кетип атабыз. Кызыңызды мына биздин эң жакшы көргөн менин байкем, эжем бир зүйчө эле бир тууганбыз. Биз сиздин кызыңызды жөн жең эмес, келин эмес, үй бүлөнүн чоң мүчөсү катары. Мына Раматылов апам кайтып кеткенден кийин андан кийинки чоң аманаты, мамамдын чоң аманаты ушул байкемдин жары түгөй болсун деген чоң аманаты бар болчу. Ошого биз баарыбыз мына бир туугандары күйүп пышып тилеп, Кудайдан тилеп алган кыз болуп атат сиздер. Кубанганбыз. Кудайдан тилеп алган кыз болсун бизгечи. Чоң мүчө, өзүнүн орду кызматы бар. Оргурда чоң үйү бар. Жылуу жумшак, эч кайгапа жок. Эми муну азыркы рыночный экономикада бул болбосо да болбойт экен да. Америкада иштейт. Америкада иштейт. Эч бир эме иштейт деп эч капа болбоңуз ал жагынан. Баары жайында. Анан мүчөлөп баарын азектеп айтуунун да кажети жок. Эч сарсана болбоңуздар. Мына Кудагыйдын сонун тарбиясы менен биз Нурмираны буга чейин да бир-эки жолу чай ичип таанышып алганбыз. Көп кыздардын арасынан биз Нурмираны өзүбүз сүйүп тандап алганбыз баарыбыз чогуу. Талашып алганбыз десек да болот. Ошон үчүн биз азыр эмес, мурунтан эле жакшы көрүп күтүп алганбыз кызыңыздарды. Ошон үчүн алыска биякта Динара эжем жок болуп атпайбы? Динара эжем айтты эле сулуу кыздар ушундай алыска кетет деп. Анысыңар мына кызыңыздар алыска бирок эң өтө бактылуу болот. Эч сарсана болбоңуздар. Мамам тууралуу да учкай айтып кетишибиз керек да. Себеби биздин бүгүнкү күндөгү ушундай даңгыр жолдо ушундай ийгиликтүү болушубузга, ушундай бактылуу өмүр сүрүп атканыбызга биздин апабыздын, менин мамамдын чоң эмгеги бар. Айтып атпайбы, Караевдардын эң чоң келини болчу. Караевдардын келини эмес, апасы болчу. Мына Камбайт биякта отургандар.
Çoğuna баарын бириктирген, баарын түгөл кылган менин апам болчу. Бир эле бардыгы жакшы, бир эле ошо апамдын эрте кетип калгандыгы дагы болушу керек го деп ойлоймун да. Ошон үчүн дагы бир жолу Кудайга айттым. Yollarınızlar kutlu olsun. Sonra bu yollar olduğunuzda bir gülüp cılmayıp koymuşlar ki. Kuda degen ayay. Kuda degen adam biz alı tulgan gündü belgilep же болбосо бир даатал күндү белгилеп эткенбиз. Анан тойдун, майрамдын, отуруштун, салтанаттын пириле ушул Куда тосу экен да. Азыр өмүр бою жашап тапкан нерсесин баарын Кудагылар ушул дасторконго коюшту. Тапкан барымына кызына беришти. Биз ушул жерге эмгектен мына баарыбыз келем. Биз дагы ушул Кудайга болгонубуздун баарын алып келдик, эң жакшысын, таттуусун алып келдик дегендей. Анысынан ушул бүгүнкү отуруш, бул отуруштардын эң бир чоң пири десек, чоң миссияны аткарылып жаткандыгы десек туура болуш керек да. Анан сонун тосуп алдыңар. Мен аябай ак серине ыраазымын. Биринчи жолу келишим. Анан эме Кудагылар баары эле мындай окшош, жүздөрү жылмайып, мындай бир өңдү көрсө жүз айтты эмес бар кыздар. Анысынан баарыңардан көзүмдөй жылуу айылдын анык жүзү, таза аялдардын жүзү, жеңелердин жүзү, кыргыздын анык жеңисинин жүзү көрүнүп атат да баарыңыздардачы. Сүйүнүп, кубанып баарыңарды мындай кучактагым келип атат. Анысыңар терең ыраазыбыз баарыңарга. Рахмат. Анан байкем менен жеңеме мен түбөлүктүү өтө бактылуу адамдардан болушун тилеймин. Өтө бактылуу адамдар болушун. Они этого заслуживают. Чындап. Биз айтып атпайм, келин жеңемиз сөзүн кайра айта албайм. Биздин үй бүлөбүздүн чоң мүчөсү болду. Орун басары болду десек дагы туура болот. Ошон жакшы көрөбүз, сарсана болбоңуздар, жүрөгүңүздөрдөн бошотуңуздар. Калтыраса калтырасын тизелер, анке менен коюн тола кубанычы. Бишкек кайда, Чаяк кайда, чындыгында алыс жер. Ишенбесең аралыгын басып көр. Эки Кудай ынтымактуу жашаса, Чаяк эмес, Бишкек эмес, Ыстыкөлдө карыш жер. Eski bunları bir gün İsko'da eski salayla. Ceyhişi bilip sayran kurup akılları közde oyna. Akılday bulup caygan bulup kılana közde boyla. Islık bölüm jırgalında bir mahabatında. Islık bölüm jırgalında sürülsen. Екі жаш бақтылы olsun. Кармашкан балдары үзүлбөй бактылуу өмүр сүрүшсүн. Денсаулыкта болгула. Өмүрүңүздө сыйлаган жакшы жубайлардан болгула. Көптөн күткөн күн бүгүн да келди. Келиңиздер эми ошон үчүн алып эли. Не дейт ошо 2 жаш бактылуу болсун. Ушунда айтылган баардык жакшы калып кеткен баарына кошулам. Жакшы сөздөр болду. Эң башкы экөө бактылуу болсун. Ошо дос балдарына деле эң чоң рахмат. Жакшы бири-бирин жана кылып, поддержка кылып.
Ошо 2 жашын бактыңыз үчүн да. Ошо сизге рахмат. Ошо өзүнөн көп сүйлөйм бирок. Yaz gelir, solulup körkün naz verir, solulup sırrın açkınday, suykayar sarı sarı çelik, suykayar sulu sarı çelik, sarı çelik. Sakşınakay tileklerimde aytıp koyayım. Emne deytlem, kuş kelipsiңер. Barıңarga бүгүnkү келин эмес кыз болсун, биздин кызыбыз бактылуу болушсун, балалуу болушсун, эшиктен кем болушпасын, ар дайыма бар болушсун. Ушулардын бактына силер бар болгула. Ошо эми башка эмне дейтлем, дүйнө жүзү тынч болсун, эл журтубуз аман болсун, баарыбыз биз аман болойлук. Жашылыктардын үстүндө ынтымакта өмүр сүрөйлүк. Көп жашасын.